Rich, sicrhau buddigoliaeth a lle yn y chwech ucha oedd yn bwysig heno, a da chi wedi gwneud o? Do, o'n i'n meddwl bod ti'n gêm, y conditions ar pitch yn torri fyny a falle oedd yn gêm reit scrappy first half, neb efo llawer control, pob yn colli'r touch gyntaf na, ond o'n i'n meddwl ail hannar oedden ni'n wych, a jyst i hollol controlio hi o'n i'n teimlo. A ia, ffantastig y result, 3-0, mae Fflint yn dîm da, anodd i dorri o awr a falle, a i ddod o ma 3-0 ac wedyn i fynd yn y chwech uchan, ffantastig y result. Mae wedi bod yn glos iawn yng nghanol y tabl ers wsnosa, ond da chi'n gorffan rhan gyntaf tymor yn bedwerydd ac efo mantais o 2 bwynt dros y tîm tu ôl i chi. Be ydy'r targed felly, wan, ar gyfer ail hanner y tymor? So ia, y targed ydy bob tro i ddechrau fe 16 ucha. A wedyn, da chi'n garantid y play-off na. So, fydden ni'n just pwysio am bob wsos. Mae yna dipyn o wahaniaeth rhwng Pen y Bont, TNS a pob arall. Ond fydden ni'n just trio cael gymaint o 3 points allan ni. A just gweld lle mae'n mynd â ni. Ond just cymryd game by game eto. A just bildio fyny rhyw i'r play-offs na. Lee, for a long period tonight, you were very much in the game. Frustrating? Frustrating is exactly what we said at half-time. There's a game going to be of mistakes, and who capitalises on the mistakes, and as you see with 2 of their 3 goals, indecision, mistakes from our end, and they capitalise on them. So Jack made some good saves within that. They fully deserved their 3-0 victory in the second half. Disappointing to lose, but ultimately we're in a good position going into phase 2. So we've just got to keep going. Well, that's exactly what I was going to ask you about. You finished the first phase of the season in 10th, a point clear of the bottom 2. What are your reflections on that first phase? Naivety. Proud, annoying with the Connor ski game over the Boxing Day, which is still annoys me now. But in terms of, if you said to us before the start of the season, would we be 10th? You take it all day long. So we've got a lot of hard work to go. Phase 2, I've said it every single week. This is where the real business starts, where you've got to start picking up points against the teams in and around you. We are going to be bringing a few more in. Hopefully Harry Owen's injury's not too bad. And we'll be ready. We're a young team, bit naive, but full of purpose, full of promise, and I'm going to back them all the way. Griff, sicrhau'r fuddigoliaeth ar lle yna yn y chwech ucha oedd yn bwysig heno, a da chi wedi gwneud hynny gyfforddus? Do, dathon ni chwarae dda iawn, da ni wedi chwarae 2 gêm dwytha union fel oedden ni isio. Cadw siap, gwybod bydd y job, a mae'r ogiad fod yn rili da, so ia, na, job done. Fel capten ac amddiffynwr, dwi'n siŵr bod chdi wrth dy fodd i gadw llechan lan heno, ond wel, rai ni sôn amdano fo, ti'n mynd sgorio'n aml, Griff, nes i ddeud hynny ar y sylwebaeth, ac oedd hi'n dipyn o gol ar y foli. Wel, dwi wedi deitha lot o fans yno. Mae rhaid i ddod draw i training, achos dwi yn cael ambell un. Ond ia, na, mae'n bod tro neis cael gol. Ac yn wedi gael yr ail yma na, yn siŵr bod ni'n saff ac yn chydig bach fwy cyffyrddus erbyn diwedd y gêm, ond ia, na, neis iawn. Mae yna dipyn o newidiadau wedi bod yn y garfan yn ystod y dyddiad dwytha. Da chi wedi colli un sgoriwr goliau yn Zach Clark, felly fel ti'n deud, ti'n falch iawn i weld 2 o'r chwaraewyr newydd sy'n dod i mewn yn sgorio heno? Ia, i ddechrau fo, da ni'n dymuno pob lwc i Zach. Zach wedi bod yn ffantastig ni, a bydd o'n rhan o hanes yn y clwb ma'n bythlu. Ond mae rhywun yn cynnig full-time football, mae'n anodd i ni gadw nhw. A dyna oedd Zach isio, so da ni'n dymuno pob lwc. Ond ia, da ni wedi dod â Josh Rock efo'n gwahanol teip o bler, ond dwi'n meddwl bod chdi wedi gweld y hyn yn ymwneud faint o dda, a wedyn, ia, hogia ifanc efo, asisio wneud y ddau hynna a profi hynna, so ia, mae gen i bob chance.